Għajnuna fil-housing soċjali, fl-isbilanċ bejn il-ħiliet meħtieġa għax-xogħol u l-għarfien tal-ħaddiema, it-trasport u l-finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn kienu fost il-possibiltajiet ta' għajnuna li Malta tista' tirċievi mill-European Investment Bank li ġew diskussi waqt iż-żjara tal-President tal-istess bank Werner Hoyer f'Malta. Well, I think there is a potential, as I said, for the SME business, for small companies. There is financing of necessary infrastructure needs in the field of energy, which we are doing presently already. There is a lot to do in the field of energy efficiency. For instance, when you combine the needs in energy efficiency with the needs of social housing in Malta, I think there is a market potential which is enormous, and the market needs are obviously there. So I think we are going to explore this field. And finally, education and innovation is going to be one of the key areas of activities of the bank here in Malta. Imma x'inhu l-ħsieb f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam tal-housing? Intenzjoni tagħna iktar milli mmorru biex ikollna bini ġdid, inkun nistgħu nirriġeneraw bini qadim, bini li kemm huwa tal-gvern kif ukoll tal-privat, illi nkun nistgħu nirranġawh u wkoll fil-linji l-ġodda li se jkunu qed jiġu applikati mill-MEPA fejn tidħol l-enerġija li kemm jista' jkun inżommu l-protezzjoni tal-enerġija fid-djar tagħna. Il-Ministru Edward Cicluna li huwa wkoll iċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank tal-Investiment Ewropew spjega r-relevanza ta' din l-entità biex jitwettqu ċerti proġetti. Ikollok kemm ikollok flus, il-banek qegħdin hemmhekk biex jagħtu dal-kreditu, qed nitkellmu fuq figuri kbar, minn nitkellem fuq miljun, qed nitkellmu fuq 25, 50, 100, 200 miljun, ġifieri proġetti kbar. Anke pereżempju jekk ikollna proġetti ta' infrastruttura kbar, irid ikollok bank kbir, bank li sod li jissellef brati baxxi globalment, u mbagħad ikun jista' jselfek brati li huma ħafna aħjar minn ta' banek kummerċjali. Tul iż-żjara tiegħu Hoyer żar il-Housing Estate ta' Ħaltarxin kif ukoll il-proġett ta' Bipil Belt u l-impjant ta' Dellimara. Huwa qal li hu sodisfatt jgħid li l-bank huwa kommess ħares lejn possibbiltajiet ta' ħidma mal-Gvern Malti u li jibni relazzjoni ta' xogħol mill-aqwa mal-partijiet interessati kemm pubbliċi kif ukoll privati.